High Power Committee sing that pen phong nia phong kachingki kachingwai. Di phurong so bi rong cheklam ward number pli arartum langathak lok ki dupensi balapor kapidam. Inglong ikpi Baptist Church hinpen Koilamati NKBS Mission Sub Center sai hemalong sai ki claim. Karbilong life Adap Abirta long penili sami beauty pepi pini Abirtang ton pen arjuponi tha. Karbi arar kar I akimang lage PGR VGR long le along aron ripen ki do tumaphan eviction mate tharli et nangji. Laso pen ajok si kitam tangani Karbi arar do an som thorom party la pen akilir akier chipu pe pin pen kidam tangani airset prung set pen chisong ponlu. PGR VGR long le along aron ripen ki do tumaphan eviction mate ki tharli je phan pura Karbing long hamphang song political party la pen intellectual do an high power committee seng pondong laso pen ki tam tang jak khong chik loni phai phorni Adap por phai cap apor pen kajirong hangpi guest house taralang su dipholong Karbing Thomas Council CM Dr. Piliram rong hang kapin kharateng pen batai hinia phong high power committee tum arsik jip pen chingki chithan pong PGR VGR long eviction mate ki tharlia sai ke pachun pemi japhan special sales abarim ARO bagisa tirang phan chikroi sarpen arpu pek ponno pusi Karbing Thomas Council CM Dr. Piliram rong hang klardak pen than pong aprang la political party ke doan social organization ke doan lapen student organization ke doan lapen Karbiang long intellectual ke doan pen kachingwai high power committee seng nangi pulo lasi high power committee non pen phongni lokangni lasi non pini high power committee ateng pen isia decision yen lo ye 15 days angbong pen ke ni tumla isi dak PGR VGR special cell laso OSD alangli aprang yaro barim lo bagi saterang masu ipilo ar bodai vet lo alangli report ateng pen bes kuri pensi itumla PGR VGR la sodim ka thalli je phan Supreme Court order ateng pen itum notice bipo la pen ke dak fulin circle long bangke 1026 bigas do 1026 bigas ang mongpe kacherai bangke 308 bigas vela la pen ke 716 bigas along lebang ke non da cerai rela in crosara vela lasi hula kacerai re along lebang ke netum prabjin pen Karbing Autonomous Council pen da forest along ke me hormuan forest along thengpi thengprang lo laso ke je phansi netum pin je bang decision an lo fencing pen chenglok thengpi thengprang ke je phansi da itu masih decision itu. Di Pupen Govintiso Karbing long life. Non malom prekja mahavaralong RV ki jangkachi mit me pinason thotsi Assam along ri Karbing long district along ta langkit he prekja madimalong thekdam long lo. Lason thotsi di phurong sopi rong cheklam ward number pialong ta langkang lum thipajok school college an parta university ke charli usumar tum pendanglok hithi kulat kidam je phananta kisung kachitong na East West Karbing long rar phan break jam hawara long lang kithi lang kang numpen rar phan ki pajok jia phan pura kidam tani Minister
Piyus Hazarika Karbi Anglong nang humri si Tim Karbi Anglong tumpen chingki chithan ponlo. Bonta Dipu rong supiamat rong chiklam ward number Pliara tumke pinipina penle langkang lumakisung kececak nang kalilo. Dipu Medical College and Hospital nang kimlu pupenke aningkan wangta barla porte bangso kisungke checak nang veru. Athe kimisan drainage mate langkilia to war kavide penapon. Lasi Karbilo Thomas Council CM Dr. Piliram Rang Hang Anparta Local MSC Johnny Timong nang itum bangso akisung pen nang pachok thapusi Dipu rong cheklam ward number P arar tumpen chuningdi padupon. ড্ৰেইনটো দিলে আমাৰ ৰাইজৰ কাৰণে বহুত সুবিধা হয় তো কাইণ্ডলি ছাৰৰ ওচৰত ৰিকুৱেষ্ট ড্ৰেইনটো সোনকালে দিয়ক ৰাস্তাটো বনাই দিয়ক প্লিজ দাদা আপোনালোকৰ পানী ডুবি যোৱাটো এতিয়া নে আগৰ পৰা এনেকুৱা আগৰ পৰা ছাৰ কেতিয়াৰ পৰা এইটো আপোনাৰ প্ৰায় 7-8 বছৰৰ পৰা এনেকুৱা হৈ আছে কিহৰ এই মেডিকেল কলেজ অহাৰ পৰাহে এই বস্তুটো বেছি হৈ গ'ল এতিয়া আগতো ৰাস্তা আছিলে পানীকেইটা ডাউনত সোমাই যায় গুচি যায় এতিয়া ঘৰকেইটা বনাই ৰাস্তাই নাই পানী যোৱা ৰাস্তাই নাই চব পানী ডাউন পিনে আহি যায় আৰু আমাৰ ৰাইজকেইটা ইমান কষ্ট পাই আছে পঢ়া লিখা ল'ৰা ছোৱালীও আছে পঢ়িব পৰা নাই আহি পিনে কালি শুনিছোঁ যে চকীৰ ওপৰতে চিয়াৰ ৰাখি পিনে পঢ়িব হৈছে সাপ ওলাই পিনে পোৱালিটোক মানে খেদিছে পোৱালিটোক তলত গিৰি গ'ল এনেকুৱা শুনিব পাইছোঁ যাতে কাইণ্ডলি ৰাস্তাৰ কাৰণে অলপ সহায় কৰি দিয়ক যাতে Plus people si lang the relo pulote plang tum long leng nam lo bunti medical college do lo pulo oh ani bang thek long le no building side de lo engke la tum drain pipe long le na mador so pen nam lo drain pipe at inia drain ke ho la do lo drain binong do lo sitam non mangge long leng ki thok het lo oisa do tum side me tum rong so tum ne mayok ta chuku do no e chu hai do no e masi bang drain nam da thok la lo no ni tum lang ka dam thai be de manan tumarong man itu marong man kan lang lum chok lo dak bang ke do thai be thak thai be to ya jo somar he kom ta si bu kon hang yo hang le athe me lang dam ma to war ma se lo ko lo de khap pu long le nam lo bang thok het lo dam lo te ni tum phang e ang ho ri kok ta hok adren binong bang ga halal lo ha medical ban dam pet lo lag to war lo hu tu medical long je ho lo song den da doi hok jan ta song den da thu thelap lo bang Mana nak rong ciklam lah, ward number 4. Ward number 4 rong ciklam lah. So lang nanggang lu mabang ke non het pen pelu, pen arleng kemu cocara tunta ulang lo. Kalau tidak sing ingin ahem by do ta alang ida wang, tang kata. Kasi so lang at he kisung mabang ke la pulo. An kasi tu na pule make kita ngadim lang lum thai lo lagi. Lapen bisi dak kisung nai ke school college ke do na awesome arto. Wang po penang ceplok po king omong ceplok rui po. Angke dak penang se ako ching thang po nai angke dam thu po. Ako ke wang ta ason thak thak. Angke la kisu kiun e to man hadi sungki. Lapu ke ambulance nang lurun elo by chance fire brigade ta bangun elo asil ha kisung bang non het pen pelu ayo ding pig lo kom se kom akikom naita ningkan toxin erkep ke dopu ama sidak rong asor dum bang kupuloma anura nura phane cho hang ta akirap cho hang bibi cho hang ta siplang pelu busi rong asor dak chilang pet full pasi yola mesin ni thang amisin chuan si bang sip si lo so lang wana si lo no si bom lo Dipu pen Govind Tiso Karbing Long Life.
Nihang Karbi Baptist Association Sub Center Nongnam ka chithang klong Sub Center pulote Koilamati NKBA Mission Sub Center longta elonglu Koilamati NKBA Mission Sub Center long kadukawi mondoli troxido lapen fellowship ke thomdu Nihang Karbi Baptist Association hinpen kidamtang Koilamati Havar Mission Sub Center ki sengchengke surihnira Christian kansi sai hem kimpathir ponsi Koilamati NKBA Mission Sub Center pomen chilonglu lasi sai hem do pokpenke pinangan akijoiban dulu lapen arna mabiri sai klembang phatum kabuhadim tibok het ki do joine mantuni ke Koilamati NKBA Mission Sub Center ke parluangkang amundoli troxi napen fellowship ki thom an ahuten hemphua an kichu bangi pangdon ki khoyang thek langki barbi lapen kapre ka sai anta sai hem do kokpen lapen NKBA pen along tinta inut nut evangelist aphan boha ki padotoya hukuma teng pensi do pondo nonamat Koilamati NKBA Mission Sub Center along NKBA evangelist Edson Tarua phansi arpu pekponsi evangelist Edson Tarua hin pensi kidam tang lapen non anta alinga pola pen ajara sai le dusita arna mamen pen chipa dukhu pensi sai do an klem pachun pon bom kidam tang la so sai hemalong kapre asai do an amunduli tin la pen a fellowship tin natum ahin penta la sonsi sai hemalong sai kapre ki klem chirabdun bomason thotsi inglong ikpi Baptist Church mondolia don tin chingrum petpen Koilamati NKBA Mission Sub Center sai hemalong paisong kasilam lapen sai hemalo ki pangthir asai mission pen klem pachun pondu lapen la sohut inglong ikpi Baptist Church mondoli pastor kangbura inti chunbang pitorteron NKBA Koilamati Mission Sub Center convener Bipin Khu Mephu Monsingbe Rap Mephu Daniel Be lapen ongno tum chitong gunsi sai doan klem pachun ponlong pamilu Ningi mepen kachirab dona tumamen Robinson Rompi puti Lin Pliket Borsing teron puti aphan tangka pido Jiten Singnar lapen bimol intiatum khidapen chipidun Ningi mepen kipi lapen sai kiklema tumaphananta NKBA Evangelist Edson Taror Hilpen Inglong ikpi Baptist Church mondoli tumaphan kachuru hipon Koilamati pen Samson pi Karvin long Karbinglong Thomas Council CM Dr. Tuliram Rong hang akimang tengpen Karbinglong OVMI ari soi jangatum kipathu mate khela hen paprang dunang jipura kabor ieson thotsi pinangan amuni ratum khela anat aning hangtum dotanglu Jakhong chikloni phai phorni kangsam por phai trograchi tima porpen diphu kasa pathuak lamalong ningkime pen terang family tumpen kalitang khoya sing terang lapen kalitang kareng hanse piatum amen pen Lumbajong Sports Club Tumaphan Jersey Set ni lapen Football Pumni Additional Director DIC Merina terang piari dengpen pipon Lasolong Lumbajong MSc Johnny Timong lapen Kasa Secretary Chunbang Pangkaj teron atum chetong dunsi Jersey lapen Football kipi kipa jeramelong RDP dun Ati kimang tanon kimang kali arjiding kluya alam lo lasi PC kibi poma kuson si kiching thudun thekji ma ba kuson si public tum hani tum mane avar sei pidun thekji ma po la so gichi ma thasi ni tum terang family pen asap so a contribution non batai bang ni tum ala footballer jersey whole set duita set pidun lo jate mane hinia team tum mane juidun long po alogo ni tum bol da pidun lo lalo ke mo anso se ke bangi arni anso se ni tum cherap dun thulang posi idum pini la so nang di tum media through pen itum ningje dun lo Lumbajong konsi kala ke Karbinglong capital long se koklo po asi ajara hin ke sport hin manga athletics noy football noy volleyball noy ba ajara hin sport hin an mangi paching thurbo fan ka kita nilita kengkam deng ponji lasi athe non son nililong ako made Lumbajong farman kadoita mane na chirap chetu bangke nilino thekolong bomno lasi asot lopung te ke bangi langani bangke sport hin bangke aprang pon piko Lumbajong to ke pinda asam mangkang pitame lapen ke India long tame ledun po Diphupen Govintiso Karbinglong Live Pini Abirta kala ponsi kang ton poniglo Kardong